Kardom pini news fast Karbiang long berta kathanji Bangli sami gitanjli hansepi aprangsi berta tepi arjuik tha Kasang terang PKAD MCC MIPR Pupen Kesun Puke Methangali Phanchot Lapen Congress Aphan Kana Hokabe Karbi Anglong District Congress Committee Karbi Anglong Sand Supplier Association Atom Tax ke ong adoine sangti abehakang hap Amang pen kilong long li parche athing pierong pen arwelang ason kiklu tiklo joni susikili Kedamtang ni Pai Crazy Arni KADMCC Amai Pi Barim Kasang Terang Pi KAD CC Amai Pu Khorsing Ing Tiaphan Aron Reki Putap Aputhak Lake Angkur Kabealam Alang Li Jongjong Ale Aphan Chot Lapen Alang Li Kachepakeng Alam Chot Alang Li Aprang Pensi BJP Along Joy Pen Kacher Abdul Kedo Tanga Joksi BJP Membership Nong 7618 Anta Kiklem Tanga Bang Pilo Alang Li KADCC Amai Pu Khorsing Ing Tiaphan Nong No Kejo Puthak KADCC Pen Pin Remlo Puta Jongpon আৰু নানা ধৰণৰ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া থ্ৰু আমি কিবা পাইছোঁ ভিডিঅ' পাইছোঁ যে এলিগেশ্যন আনিছে আমাৰ ফৰ্মাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা কংগ্ৰেছ প্ৰেচিডেণ্ট কাছাং তেৰাংপিয়ে আৰু খৰচিং ইংকিছাৰ এগেইনষ্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট সেইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু সেই এলিগেশ্যনকেইটা টোটেলি ফল্ছ আৰু আমি যিটো জানো সেইটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি হিচাপে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছোঁ আৰু মহিলা হিচাপে সিহঁতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছে মেবি দ্য ষ্টেট এণ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল leaders are not satisfied with her performance. That is why there is change of guard. So whatever allegation has been made against former our ex-minister, we as a district congress condemn it, and we are doing it for the interest of the party. And today there is a felicitation program for the newly appointed Mohila president, and you have seen the outpouring of people turning for this program. Thank you. Lasi KAD MCC Amai PR Pupen Kache OK Congress Aphan Mevik Alamlo Congress Aphan Thangla Rakisung Ave Athe Alang Liphan State Pen Arpu Pasun Jiaphan Chingkrak Dak Aporahut Warsai Cho NC Alang Li Arpu Pen Kisun Chepaklang Chot State Pen Kangwai Ateng Akimi KAD MCC Amai Rina Bepi Aphansi Pini Arpu Pekpon Loputa State Spokesperson Dr. Mongberongpi Therangkeangno Ningjepon এক অর্গানাইজেশন হয় এটা অর্গানাইজেশনে বেলেগ অর্গানাইজেশনৰ কোনে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগে কোনে হ'ব নালাগে তাত একো মাত দিব নোৱাৰে এইকাৰণে যোনটো এলিগেশ্যন দিছে যে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি মোক আঁতৰাইছে বুলি এইটো এলিগেশ্যনটো প্ৰথমত মই এইকাৰণে পূৰা বেচলেছলি মই কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি যোনটো মহিলা কংগ্ৰেছৰ অলৰেডি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণ ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত আসাম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটি আছে তাৰ ওপৰত অল ইণ্ডিয়া মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটি আছে তেখেতসকলে যি নিৰ্দেশ দিছে সেইমতে আজি নতুন আমাৰ সভানেত্ৰী বহিছে আৰু ইয়াত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা একো ইয়াত ক'বলৈ নাই আৰু 3 নম্বৰ কথা হ'ল কি যোনটো নিয়ম আছে যে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহিলা প্ৰেচিডেণ্টে 3 বছৰতকৈ বেছি সভানেত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বুলি এইটো এটা নিয়ম আছে এইকাৰণে শ্ৰীমতী কাছাং তেৰাংপিয়ে নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন দিয়া আগতে তাৰ এদিন আগতে অলৰেডি ষ্টেটৰ পৰা আমাৰ ৰীনা বেবী ডাঙৰীয়ানীক সভানেত্ৰীটো দিয়া হৈছে তেখেত ৰেজিগনেশ্যন দিয়া আগতে অলৰেডি তেখেতক চেঞ্জ কৰা হৈছে এইটো মই বস্তুটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতে কৈছে যে এতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কথা কৈছে মই এইকাৰণে প্ৰেছ মাধ্যমৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া কাছাং তেৰাংপি তেখেত যেতিয়া সভানেত্ৰী হৈ আছিলে তেতিয়াই আমাৰ কাৰ্বি আংলং ইয়াত আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ কংগ্ৰেছ দলৰ MLA আমাৰ এতিয়া 0 হৈ গ'ল আমাৰ কাউন্সিলৰ 0 হৈ গ'ল টাউন কমিটিৰ 0 হৈ গ'ল MPৰ 0 হৈ গ'ল এইকাৰণে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কথা ইলেকশ্যনৰ কথা নোকোৱা আগত তেখেতে নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো তেখেতে যি 6-7 বছৰ সভানেত্ৰী থাকি পেলাই কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো চাব লাগিব কাৰ্বি আংলং Sand Supplier Association Atumpen Pini Manja Cattle Farm along Sangtia Beha Kiklem
along police forest lapen kapre atum aron re tax kirung dun thap atum kedo o ajoini ningkang samse chepaklangsi arni hot hepin pen kangkir alang litum kaningja tengke Pinana ningkan mate adil dingpui kan itu masa supply along jongda dun bong. Jadi tu mata anin punya youth pen pinana organisation naga bang topik. Sita min itu mata party alam sampai mate itu organisation alam topik. People man itu supplier mana supplier itu tim. Lasong bong pen illegal tax kau ngajo ini. Masih ini tu June artikel 9 tarik bangke ini tu masuk association alam bang pangdago. Karbenglong adangan. Hos wateng pen pini uthot nilitum kachesong kon ako second step asan si doslo nilitum memorandum DC la pente STF haran pen CM haran ta nilitum low padi rango se hola so lo kami tum tok gir pen penangan akisung akiboyalam thi thanun no asi nilitum phan kaso report pidam det pen memorandum samida pen nilitum phan aram nilitum lamchak nge chipidun mate kemesen di kekle mata ami phasa melang tum bude sero dinlo lasi ni tum lasong mong be illegal tax collection abang ke pinangan do lasi lasong mong be department asaki dunda kuman do lasi ke chok tia dimangan ke chipake income do siala ni tum de chipulo si nono bang ke ahopet ni tum so asen supplier session ke form ya bang ke ni tum jitu karbyang long akhia dat ale mate outdoor के दो नहीं अपॉट कावेदरा जॉक्स नहीं तुम पिनी पेना बांके बंधो जी अपन सी इंडिफिनिट बंधो जी अपन सी ये तुम चिसिक पलो लसी कदो वे कार्बेंगलो वाला संस्था में पचिनी तुम मुझे पिनी पेना भपिनी मने पेना 5 AM पेना बांके 13 5 AM बांके 13 to 5 AM बांके पूरा सेंस सप्लाई बांके indefinite বন্ধ si dolo ase aduntu ni tum ako than patini di bangala loja ni tum oda karbenglong arlo mate local adim area an bangke la bangke ni tum indefinite bonbe la bangke mane tum akenang sobdo pote ke pon ke dam bang la bangke ni tum thang pasik sagunde la pen uduna thai le la sitame jitu dimapur aro pon pen ador jumhek laso posini tum laso indefinite divon mangi kachisong pon padopon lapan te anchot taglelang jitu nitum dimapur arlo kiludda mahut hala daga tax lori chalan ben danglok kisumana tax topik hala tax ajoni sini tum pini dak kar benglong arat phan mate kado we mohol sison ben danglok kini tum sensaber tumsi kacunungri mate laso bondho bang ke terap chitu dunang ko kutialang itu mana sinilo ti forma ele tum kar benglong akia dat ki pon pen ho dat ki jumnam hek mate extra tax lori chalan dorsi ajone sinitum laso bon andi sini bon mangke otpon nang ko oten Jumia dabapor langne TVS motor pen pitiadong polling balipothar along sang ingti lapen max kerondam langne TVS ahempu sotroteron japon linsi don pharo isi soserat tumphan pipajir pon borsali teron rajen rongpi lapen ronjit rongpi lapen kithei kidingatum chetong dud pen sang ingti lapen max keron ponalong RDP dun kedo kethak chepang thir et nangji munit kedo oanglum dodul dedat nangji ingho chidip ber nangji lapen kechepang thir FC donangji lalote corona ke supen chepajok unpu puta ratatum phan than pachini pon non malam sofa bertain ton sine Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. berta kan ton pen nang chirui thulo Ganga arnam amang ke than ateng rong abasapi kajer hanse pia phan kapalon aphan
Arnam ke Klang Dokmuka hiti pen kilometer troksi anba ke helo Bhim Teron Arong Arnam mamang ke thana tengsi longle pharche atheng piarong pen Arvia Vedet Sita Bangso theng piarong pen Arvia lang asonang kibu ke klo chimit me cheklo Johnny Soselo Arnamamu ke pang thiratum Kasang Singnarpi Ron Singh Teronatum Cherabdun Alang litum Ganga Arnam Pusi Irpon Lapen Lasolong Saraswati Sip Arnamatum Phanta Palon Pon Alang litum Mandira Hempi Kimpi Ji Aphan CM EM Atumaphan Chonengri Dok Muka Pen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long Gongga arna mason si gawang lo he ni hat pen si gawang lo ang ke kasu bahari kasu deng deleng sina otan lo amaning ke hun ni mang ni lama bedat ha amaning ke ni ang deng an wang lo aman bye bye chu pi don lo ta bye bye chu pi don lo ma sang kok lo ni khan pu bye bye nang chi pi lo he amaning ke lan bel lo ma ko la so pen bedat lo he ni mang thek lo ni dal lo aku la sopan angko future tek tulong lo ini sarpi buri si he ini Durga Ma lo tah ba si kuni mang munsin la hello yo Durga Ma ke ko tah amante ni phanta munsin ang pitha ho lo o thelang ko tah tuan ba le ni mang tek long ke horjun de lo ho ta hut pa horjun je pen ta horjun nak tek ta so se nang ko nai da te ti lo ek lo ka prang ta mane ning tan sia mui tan ek bar nang cek lang lo la ke la arong long pa senang di dok lo cham e ya le he sopan aku ku hak lo abi aku nonang ceklang thulo ceklu joni ne dolo ni rat handa than the mani theklong hor no mani tung wang tung ke he nona sonar we yang so ceklu prab lo ni di than the jo kwanta amasi ko pia lang lo la dakli ke job lo o tharche lang sinang li bom lo puja le he atheng piaro men ko pharche phama pharche ro pharche ro tan nang li mang ke pipilong nang ni mang ke ni dige ang than thelu la ta we lo mani hulan nili phan hedi nili chichiri ni dalo mati angke benilo sang chelang no ko sona jalo ma pia lang ma muni nang thok toy ong poya le he asing ke sang chelang lo amaring ke bang nang than kang le he ana matu ma o mani nai ta ho non man phan ban ta nang pi nai nang ri deng pensi nang chong hong ding lo poya le he mani la dak ke ni phuang song ka ani ni po phuang song ka ani ke dong pot ni ki laki non ki un elo an pal pulo tangte chi nang cepak lang po ya le he ke ni li ku pai we dalo na sino pa na do la sino non ke so lang ke la pu pa pon pa joy rari ko lam le he laki banta pinai banta pipe prang alang pon pete kam pipe si laki banta pinai bo sinang tham lo IM la pen CM la pen ituma MLA ta nanglang po ma mondir hem nang kimpi po ma mondir hem kimpi po pusi neng ke thelo Pinya berta lansi pajulo domain thakme kardom